samilo watu ae eui nafanya ta roolanga televai vai ile solo mulia awala Yesu ala tatai so so vai afetalai la foi mai tuatu soyavatu na uma ototo ya teau tuatu soyavatu lo watu yetatala lo watu te tau ma fai pea o tele popo le Yesu a e uilo ulima ro tu ana I foi wongo toi foi le mo ana tele vai Chala la falo ia machala fai toto olo umoto sauni etalia le pai mai ola soy puana ola upu e paia e ai le mana wa o falo ile upu mai lo fofonga le alie uau wapai mai le malo si male mana wa o wilo o la upu e ai le mana o la upu o le sulu io soy puana ola upu e paia e ai le mana ola upu o le sulu io vai le mala mala soy
ai le mana Ola upu e maia e ai le mana Ia, whatalofa atu fo i le nei taimi o le aso i lau whaafonga Samoa, i se lau whaasausaunga, se o tātou atu nu pele i le nei taimi. Ngatu i le nei tai au ia, e alfa i mai whanunga le lei, e misi o le lofa mareanga le lei o le atua. Ia o le fo ua, tātou to e wheiloa i manu pe o la lea upu e masangi e sio kako wakungu, ai le o mala. Ia ona o le lofa mareanga le lei o le atua. Aftai fo ile atua nei ua toi maua le avanoa tātou te tala noa ima whesangai fo ilungo nei lava por kalame o whai ngoa inga o le mana i le upu ai fo ina i taimi sa to e sea i fo ima se o tātou nei fo i atunu o tātou au mauai ina o nisi fo i o fuafuanga fo i sa mātou fo i whaalapu potonga ma e kale si o lo ngā lue ia e whaftai ile atua ia sa ia ia le upu fo ile le sa ia i mose ma le au perfeta amene sa le mfai ona mutar tufa ina tu pea ole nei lava por kalame one mana ile upu le atua e nisi fo i ona au na sa mfai ona o tau mafuta i lunga ole nei la leo po pena sfailan ia pe on fa ngai nei au unanga e moli atu pea le fionga pa ia le atua i lo maota ma lo lawa ia ma ai o fina ngal ina ia soani pe ia te oi vi ingala e fa fo i le tua ai le kele lang fa makalanga ma se ero ka ko va ama tatou nga ia tu fo i fainga ka ko tala le nei yaso a meso le upo le tua ia ole a se mo na o te ia tatou se tatalo ia ona tatou a matai le fa tai tele lo matou tua le nei tai au fa tai le nei yaso fo o matou au lia mai fa tai lo fa popo mai o nei yaso e tele lo matou ola e meso so fu o lo atunu matou te talo fa tai tele le atua matou te langona ina lava ana le se anolo o lofa matou te le au lia mai le nei tula meso le nei yaso fa tai me uma lava i lau puipuinga ma lau leoleonga lo matou tua fa tai fo i le nei ava no un fai ona matou tala noa i mau tangata meso lo atunu i lungo le nei ala leo a meise fo i le atua tama o le nei por kalami matou whawhetai i awa noa uma wa e saunia e meise o le nei ofisa ia e meise fo i le nei ngā luenga le atua ma le nei au nanga o lo matou whao ngā ina whawhetai i lau tausinga i au na tutofi au alo fina ngalo tama o au puafuanga au whamanuianga i lunga o au na fuafuanga sa i ai le atua i so se fata fai taulanga e fia i usu ngā fono ai maise le atua o por kalame wha le lotu mātou te whawhetai le atua i lo awai ai mātou te taritonu ana le se anoa lava oe lo mātou atua e le mawhai o na whai uina i le manuia o le vi inga i fo i atu i ate oe i atu maulo o nganga i le ne yaso a o mātou whasoa i le lei o lau upu ma le mana o lau awhionga le atua ina ia manu malo ina se nganga ia whamaloloina se loto ia ola se mai ma ia whaatulai se ananga o lo mo mia lau sosoani le ne yaso tama mātou te talo i lo nganga pa ia ta ia i lo nganga mea umalava i le ne yaso ia i ui lo vi inga ona o Yesu amene mamene ia toi whaatalo whaatu le mani sio tātou atunu e lo leo foi ma fonga tau moli foi le so matou tama fa le nganga ia por sunga foi fa fenga inga lo fa le malu foi so matou foi pitonu o lo tau sia sa matou nga luenga ia e moli atu malu fa o fa to i foi ia matu foi le nganga fa fitai i lau tapu inga ia e mese foi o lo fia pe e te fa fonga ia ma esi le sila foi le nei por kalame ia mai ai le taimi na amata mai e se o mai le nei tai ao matou te tonu ia pe ia le upu masani le fion pa ia le atua fa mai e tupu le taulongolongo i le fatu atua o le vanga o foi mai le fongo sa fa ia matou fala por tonga
ia ole au tu po le film nga le fontanga fo matou fo I fa la potonga ia fa mumu le fa tu o ignite the faith pe ila e se le taua fo yo taimi sa matou awai e le ngaka I por kalame fa organization por fa la potonga o le upu fola le atua iana au na o esa maua le abangoe fa soa I le upu le atua ia ai le ngata fo I lea o le fellowship maua fo I lisi mea ma ngai lea maua I sea manoa e tala noa ia ma fellowship ma nisi fo I o uso fai fe au ia o e usu fono sa ia tonu fo I le matou conference sa le masangi ua maua le abano no le ufa kasi I le conference le sa fia I Amerika Samoa ia ma maua I fo I se malama maua I le oli I ma fa tupula ia I fo I le fia o le loto wa kasi le fina ngalo le tua amene ia le ngaka ina ia o kako lo o ia mo tatou sila fia o ia tatou teritonu ia te ia ia ma fai fo I o nga fa soa I lo kako uso a kangaka o e tatou te ngalo lue fa tasi o me fo I le inga nga fia pele loto ile nei por kalame ua ole por kalame le tatou te fa soa ia batu fo I se soani le afiong pa ia le atua ia e mai fo I so fina ngalo e ala ia u fi autustusia ia e fai fo I fa monianga ia te matou fa marusi au ia te matou o lo matou fa ia le nei por kalame ia ma so soani pe ia te tatou le mamalu sa tatou atunu ai mai so se tangata o lo maualo na manoa e fa fonga I fo ia pesi le sila I lunga le nei por kalame a komula e sau se taimo mua ia ole a fa penga fo I nga su mai le sunga fa fenga ia ona mau fo I le se autolenga ia ma se fo good news po ni press report e kusai fo I ma le conference a matou awai to se matou fa la potonga ai ole vi ingo le tu I me u malava o la mo mau sa o wa ai le tautia o le tu e ese a mea sa ele manatu tangata ese mea fai ele tu ele I fai le manga korkanga o fai le fina ngalo le tu amen o mea piko silinga man na mata mo fia ia tea o le upo le tu amen langa o tatou o kako e kako ke ola le upo le tu o le mea ai le tino e ola I lo tino se tu lo sa mo e ola ma lo malo si le tino o le upu o le atua o le mea ai fa le nganga le o le upu le e ka kaunga malo si ma ola lo ngama amene ola ma malo si lo ngama e au ma fia le I le atua amene o nga kali fo I le atua I mea ke finga ngalo ma e manga o ia o lo e ole I le atua amene o la kula ma ile fontanga le sa fai por conferencia ma tu fala potonga I o le film le o le conferencia ma tu fala potonga amene fa mai ia toi fa mu le fa tu ignite your faith or ignite the faith amen o manatu faila nei tai pe o desi le sila I fo lunga ka ko screen o ka ko ki script na ye o le efeso o yo le peuna no na ta po suma tasia o lo yeli foi upuna ele fa upunga fa pea ale tu stala fa mai ale ese fa tu ele ma fai o fia mai le tu amen lana te tau ile tangata e adu ile tu ona talitonu o lo soifua o ia amen fa mai lo fai fai upunga o le atua foi po o ia foi e na te tauia le tangata e makuasa ili atu ia te amen o mga kula e ko so o fa amen e pe o la le upu fa sa mo la ngalinga ma ngai me mo usau ma u le fomo o te mana foi e ko so o ke le fi mga au te ese mai I le fe au poni oni fe au sa fa manuia e foi to tono le matou fontam amen o le fa mu le fa tu tau tala I le fa tu o le upu le fa tu io ke masalo wa pese fa mongo fo ngale wa masangi ai lau fa long wa pe se longo kangi ke mi uma e ke fa longo to tono lo fata fai taulanga po lo fa le sao e au na ile tu e te fa longo ai so se au na le tu ma wola mai fo ya uia nga wo makua ma amaka ma umala malama ma ufa longo wo lo mea o fa longo ai le upu nei le fa tu le o lima sfu kausanga ale au ke fa longo ai le upu nei le fa tu wo fa malo sia ile tu o ko kala mai lona winga e ia ile tau o le upu le fa tu ile soifuanga o tangata kerusia amen le fa mai le fiom pa ia le tu le nei tai mai ale se fa tu I se kangaka kerusia ele fia mai le atua ia te amen
e pei o le upu le pei o le mea le o le fa'atuatua pei o i e fa'asaga ai le kamaka keusiano i lona atua amene logoiga so se mea e alu pe savali pe auauga pe tautala po le alava ko i ngā mea e magao le akua ia motivate uma mea i lunga o le fa'atuatua o le tamata amene amene so se mea e tatau ona fai e le tangata keusiano ma ngai e le tangata keusiano e mo mia le fa'atuatua fa mai le akua e le fia lona pinagalo pe ale ai se fa'atuatua i le tangata amene amene le peru lona mata pasuma tasi ia ona fa matala mai i le fai ukumuamua o lo fa matala mai i le winga po le definition o le mele o le fa'atuatua te masalo i le mamao fo'i sa avako i fo'i lunga o stasi o mato por kalame le awaonga le amene au o mangakua ke lo mea le inga mai so e le anganga pa i e faipe alona winga e mangao le akua e makua fa'aola ola le mele o le fa'atuatua amene pei o ngamaku aku foi mako ia mako fa'alongolongo i le au ku o le mako ko feringisi le au ku fa mai e toi fa'amumu le fa'atuatua langa i saia lona tau pos fasu malua e mawhaiga muikiki le fa'atuatua o le tangata e mawhaiga pei foi lele wa maka mapendi lalolo wola fa'atuatua e mawhaiga maka mapei wa muikiki ai alu le i saia lona tau pos fasu malua alo i le fa'upunga fa'apea le atua nga au mai e profeta Isai fa mai ole o Yesu ke wiso po le fa'aola lena valo ia fa mai ole o ia e ngakele ngau sia le unga pepe fa mai ole vavae mu ititi e na tele tineia a kaukala le unga pepe e tautala ia te oe mao a tautala le vavae mu ititi e tautala ia te oe mao le tangata wa amaka o nga kaule ola lo fa'akukua pi fa'akusa i mole ola ale hafi foi le vavae o le mori e mana fa'apetania fa mai e ngakele plowinga le mole vavae foi le wasu vai mole vavae lai ola lai ola lai ke vai ko lai mo e ola le vavae le se flame foi le ai asu mai he can fan the smoke to be flame again amen e fa pengan mo fa ko ko ka langa o pi fo le wa ka le muro fa ko ko e ro ka le muasu e pe ya mo ba vai fo le la ke vai la ola mai ya ma ko ba vai a le se flame fo ngale ala yasu o yesu la fa mai ele sa mo ngau le mo le la fo le wa ma ka vai o ma inga kele ki ngeia le ba vai mu kiki po fa ko wa ma ka vai aolanga me fai sa ko fa sa o lu fa ko e sa ko fa aola lo fa ko amene la família foi pa ia le tua e tupu fa ko e kupulia upole tu amene ele kupu se fa ko ele lolo po masima kulo amene ele kupu se fa ko il kelo me o tino e ke maua amene po me ai o kingo po vai in lo causelo uno che fa quello fa ko me fa le mama amene o fa ko ele se me fa tino o le me fa le mama o le me la linga mo mia le yonga le tua o le me fa le mama e fa mai le me fa le mama ai sia le ma fa io po le tua fa tu o le me fa le mama e tu pula amene fa mai la ia e tatau na to e fa mu pe a fai o ka mu ikiki ole upule le sai lo mta pa su malu fa mai ole unga pepe e tau tala le la au amene e tau tala le la au to tono Palestina ole la au le e mua ole la au fa pe tala ni so tangata su e masang ngola fi ola no le vai ora na sau makangi ma fa ia lue i ia la vea kule la au la vea e umai fonga le makami wa pulusi fo le kingo le la au ma kule la au pi fo le wa pi o fa pena na ku pi ya ngau ai le ngau amen fa mai le o kala le profeta Isai o Yesu la ngakele ngau sia ka ngaka fa pema fiangi kangi o ma usia i lo fa ku i matangi ma meo le olanga ni o me na linga vai fa tu lista ngata ma ka ngi pe fo le o pulusi lo fa ku o le kelo me ke lo fe kaya
o le kele o mea o matangi o whaafika uli e kai ai o ilia mea e pa u whaapea e whalala whaapea e whalala iluma e whalala e hanura le mo pi fōringa o e maa o le u fo ilele o pulusi ma maa o sia lo na tino lo whaatu tua o kele me ke lua whatai e le wakaila e pei o le whawai mai whaatusa fo o e maa o e pei o le whawai lo whaakokua ma lo whaakokua e pei o le whawai o amata o na mui titi o kaule e ola o kaule e wifo nunga le flame mai la ia o Yesu la e ngake le ngausia le unga pepe po le tamata ua mangu a ngua po ua whaina o na whaatuatua i le tele o matangi ma whaama whaafika uli po le tamata ua mui titi o na whaatuatua e ngake le tineia e ngake koe whaola ola inga amene e ngake koe whaola ola inga e ngake koe whaasao inga e ngake koe fusifusia mea i o mangu a ngua inga ia koe ma losi matoe ola lo whaatuatua lo inga e le kai mi mui titi whaatuatua o le tamata amene kele mai whaafika uli kele mai mea tutupu kele mai o i mai o le tino o isi kamaka amene i ngai vai kau o isi tangata fo ilele e tō anga i wala au i le atua ai pe e alu e vai kua e le ia se suinga o le mai ma le mele kila koe ke ia le wa makapi o purusi le whakukua ke ia le na makapi o mui kiki fu le whakukua ai wha mai le mau au ku o le aso le nei wha mai le ai se whatuatu e le fia mai le atua amene o longa winga e ka kau consistent e le whatuatu o le tangata e alu i le atua e ka kau consistent e lo whaatuatua le winga le upu consistent e ka kau na whaawau pea pe ke wa ai kua fōringa mai wa le eise wha moe pe ke wa ai kua wa e fiu ke kakaro wa e fiu ke wala au le atua ma wha maa rosi lo wha kua ke wa ai kua pe e fōringa o le a uma kua lo wha moe le ale eise kali o le mele ke manga oi ke lo oi consist pe lo whaatuatua maybe the last minute before that God will come amen God will come and does something incredible. Hallelujah. Because of your faith. On a low fat to amen. Mele eselma ngai elema. Ai fai tau ni tau po sumatas. Fai mai. O le fa ku ngai yoi umma ya ka maka ye tu tono me tau po sumatas. Me o fa ku ma fai e ngor ba. When Noah was believing God, he moved. Amen. Ma fai le va. E whaola ina i o ia malona inga e lei whakuakua ngofo ia la ia me ngai maa ngai ai le whaatuatua e ka kaunga ngai yoi lo whaatuatua me whangai ringa mo mia le upo le atua le ama le upo le atua e whaavai ai lo whaatuatua e whaasavali ai lo whaatuatua e whaangai yoi e fo i lo whaatuatua a le se upo le atua e make la le whakuakua amene e pe le whaatuatua e vai le whaatuatua pe le se upo because God's word is the powerful word ever in the world. Ele ai masisia upu e siliaku longa makaukia malonga malosi e pei ole upu ole atua. Ole mea ngai lenga ma ole atua. Ia whaavai lo whaatuatua i lunga ona na upu. Amene. E ola ilo uloto le upu le ale atua. Ole aku ele liliu. Amene. There is no change i le atua. Amene. Ke foi mai mako konferengisi ele ave sea le upu le lo loto le fionga le atua o le aku ora ngafi on ngei o kai au there is no change in God amen ile fenga kuai o mea nga fai ele atua le fenga tuai le kaimi o le au perfecta le kaimi o kanga kapaia sau le bai kaimi o Yesu teme le apostolo fa solo mai fai evangelia ma missionary na mai kala le lei e o kaimi o le nga paia o mai le kaimi ngei God is still the same ele suia le atua ke lo ne ma o le atua faith walk in the step of faith e mo miero ka ko la ai le fatu tu amen o le fatu tu e fa ola ina io tatu ainga o lo fatu tu e fa ola ina i o e ale lo talia o Yesu ave mari mo fa ola amen o le fa ko foila e fa savali e lo so fu fa le nganga inga ia mafai o a breakthrough i mea uma le olanga le ne amen. You know, faith can break through to a very strong wall. Pole ale ko inga wall, fai mai ele mafai e se mea pe ale pule molisi mafo.
fa me pole al ko inga wo fa pe ngale malo ele mafai nga breakthrough ese ka ngaka pe fa le anga ska ka lisi piko pole ala ko inga me fa pe nga e pe ole malo le wo ri o ka ko wo langa ilo soifua e mafai ele fa tua na aki aku wai le mea nga lisi piko abe lo fa moe lisi piko amen haleluya haleluya fa maila ia fa mu le fa tua fa maila fio pa ia le tua mai ale ese fa tua e le fia mai le tua fa mai e tatau i le tangata e anu i le tua ona taritonu o loo soifua o ia amen ka ko ke o uma le lo usamo amen a o fa ia ku ngei e ko ke kari kongu i le aku e pe ko ke le fia mai ke pe ofisi fa pe ko sa I know e ala na anu sa mo le lo e kari kongu i le aku ma mai le fio pa ia le tua so se kaini e ke alua i le aku ia e kari kongu lo soifua le tua lo winga po le ko nga fa fikau a fa yo ise mai o kongu lo ai apa po le ko nga mai pe pipili lo wa kali po ka waso so wa fa finge po le kensa po wa ko nga mai ese le wo mai ke mingi a fa yo o ka ngaka nga ye le fa ko ku a fa yo o ka ngaka e ke alu le ku le fa ko ku e le liu le ku e ma fai le fa ko ku ma fa ku la ile mai lo wa kali ma lo wa fa finge fa sabani le pipili fa pupula le ka waso pe wa fa ya ku e le alu ese ma lo loko le upo le tu fa mai e le liu le tu ele suia le atua le aise li liu titi le atua ale mele o local gaming e manga le atua you need to elevate your faith e mo mia le la alo fa kua amen e familia apostolo Paulo from glory to glory amen we have the great things of God in another level we should see greater things of God in the other level we should see greatest thing of God pa pengane ko fa kua e mo mia le la au lo fa tu lo tonu ma peke vai e ko fa ngaka peke vai e ko le ko inga me ya you press yourself to faith press yourself to the faith press yourself to the word of God e o lo ko kala press yourself to speak about faith ke ka kala le fa tu ke lo ke minga le tai mi no wo ki mo se te o fai ka wa tala le ile tai mi no wo ki mo se pa melhor tana le tua ia Yosua fa mai woti mose la au o le ni foi ina e tu la ia tuia ia sopo ia atu yo tana le na o oe a toa male nei nu uma e o ile nu ua ofo ina atu ai ia te ilato o le whanaunga Israelu lava amen pa mai foi poitolu o me o malama solia o tolo fibai o te fo ina atu ia te o tou e peion o fai atu ai ia mose e a fua i le vao ma le panona le na e o atu le vai tafe tele o le vai tafe o furate o le nu uma o saheti e o atu fo i le samitele o le mea ngoto ai le la e fai ia mo o tou tua oi e le tu mai se tangate te te e ia te oi aso uma o lo wola e peion o ia mose e whapea ona o iai ia te oe o te le tu ua lava oe o te le tu la fuai lava ia te oe amen ile kaimingo wo ki sa o waku singa tala Samoa amen e koe whakepa ka kou ile momo le kangaka nga whaasavali e le atua i le whaatuatua amen e kele kangaka nga whaasavali e le atua mai le whenga ngatua i le whaatuatua ile kai mingo wo ki mose le au na le atua kula i melor ka le o Yosua amen fa melor kala le kua ya Yosua wo ki mose le au ma that means wa umar kai no mose amen wo ki mose wa umar wa kai ni umar la kai ka inga amen ole kua me fo amen ole kua le fa kua fo amen ole kua ke fa savali lona nuu maonga kamaka filifili mea fou amen fa mai le kua ya Yosua wo ki mose la wa kula amen mangai ia fasikala le mai le tu wo ki mose la wa kula yo saunge sopo ia yo tana yo ki mose ele sopo ia Israelu yo tana yo kanana ni nuu ma promisi le kua yo ia Israel amen yo ki la mose yo ki resipi ko yo tana amen
o Yordana o le vai kafe ke le whapsanga i mai Israel. Amene. O le wole le whapsanga i mai Israel. Amene. Le ala waku Israel ko la wapi le piko mai o Yordana. Ai o kiro ngā ma Mose. Amene. Mai lo le Mose i ya Yosua. Yosua. Woki Mose. Kula i oe. Saungi. Sopo ia le Yordana. Amene. O le mele kofia baku ya ki oe Samoa. Angai. Ke le yo kamaka ni vai kau. O le vanga oki Mose. Ai manga o ai eli mai lunga i vio Mose se kulo. Amene. Fa mai le ko ya Yosua. Wo ki Mose lona winga. Wa umma le kai mi Mose. Wa umma no kai ka inga. Wa umma le kai mi kula i Mose o anga por kalame ma menga. E ba ile kai mi Mose. Ile kai mi Mose o mai Mose le mu o le akua. E pifo lele. E sa fala ngolango ile kui me umma. O le fia aia pe ka ngisi a Mose. Mose ile akua mai le mangai. O le mea le akua ya Mose, Mose le akua a mai le mea o le vai fia feingu, complain ya Mose le akua a mai le vai. Amene. Amene. Pe o mea umma ma le ua e sapalai mai le atua. Le ala ua umma le kaimi lea, fa mai lo le akua. Wa umma Mose, umma kaimi umma sa fa pe ngā inga, ma kou fala au mai a kia o kaimi ngai kulu ma sa magi. That's faith. Amene. O le ua pulanga Yosua, o le ua pulanga sili le nga ka ua ia tia. Fa mai Yesu, yo ngā uso, e sili mea kou ke whaia i mea ngā o whaia, kala lea Yesu. Mai e sili ako mea kou ke whaia, i mea ngā o whaia i lo kaimi a ola i Yesu, wheka lenga ni Yesu, ai sa mea renga sili, o ngā ore whakua kua mai Yesu, amu ia kanaka i le iba ai mai kia, ai kari kongu mai ia kia. So e kanaka e kaungara vea wheka lenga ni Yesu, kako? Amen, Samo, kako? We didn't see Jesus. Kako kere iba ai kingo ia Yesu. Au ka paula le la o fitalainga le Yesu fa mai amu ia le tamata. E le ba ai mai ai fa ku fa mai la ia sili me to te faina. Amen. La ngale ka ku kele ba Yesu but we have his word. Le ia tatou le upu le tu. Fa mai le ku ia Yosua saunge kula sopo ia oe male mu Yordana ku ke o le pikolai o le mu le mo ba ku o me uma soli o ko vai e fai mo o ko le mu ma. A família le kua ia Yosua. Fa pei ona o iaia Mose, God has no change. Mera ero ka pe ko Samoa. Fa pei ona o iaia Mose e fa pe nga ona o iaia te o Yosua. Lo winga e iaia le tua ia Mose. Fa pe nga fo unga iaia Yosua e le fa pe suia le iaia le tua. E le fa pe nga o mai kai mo Yosua fa pe le o le kua. Ia o ia nga o ko o ke le ko iaia o ko. Wala ka mine mo ia Mose o ma o ko fai ko po o ma ko ilo le ai pa mai le ko ia Yosua fa pe o ia Mose fa pe nga fo ingo o ia te utu awa uma Mose o uma ka mi Mose na nga isi ko nga ki sia mo vo nga le la lo fa me sole ma mai al vai ka mi le o Mose e sili al vai ka mi Mose nga ia ma fein nga le ai ma fein ke lo me nga o ile ko wa ka o vai ka mi Yosua wa ka ma sabat. Amen. Wakama savali sopo ia Yordana. Amen. E ke le o fa mangianga le kala ko Yordana, pe le sopo ia akau kala le Yordana e kau kala le fa fikauri, ma se pa ko le ako nga mea, ngai pise se mauma i lumo o e kakau mai o le piko lai o au fa ma fa fikauri, afi se mai o le Yordana na ia ke o le nei tai. Okay, Lord, you can break through that Jordan by faith. Amen. E ma fainga e sopo ia, e ma fainga e walk through. E fainga e alu lesi piko le Yordana pe ai ate oe le fatu tu. Wai vai e kala le kua fai Yesua. Be ready, stand up and move. Amen. Amen. O ke le fai kaimi. Mo kako manguie le upo le aku. Nga kako ngofo yala. Amen. Wa e fia ma la wak. Ai fai ma fanga i oe lo fa kua. Amen. Fai ma e savali lesi piko le Yordana. Amen. Wakakau mai sopo ia le Yordana ngai ke dua fa besar. Ke roe kala le al kuspa ia ma fai ia Yesu, ia Yosua. Ma ngai ia kala le ku fai ia Yosua. Fa mai kala Yosua ale ku ia Yosua fa mai. Pa wa be ke manga o ia ke o Joshua ia e fa ma losi mai lo kele. Oh, hallelujah. Be strong and be very courageous. Pa wa be Yosua ia e fa ma losi kulunga saunge ya e fa ma losi maloko kele e se ma nga yo upu ye kelo. Pole afo ya
le kaukala mai o le kua yo ka ko loko le me fai ma fa ma lo si lo fa ko kua e mo mia lo loko kele sa mo amen e mo mia lo loko kele be strong haleluya e mo mia lo fa ma lo si amen ma nei se upu sa tau tala i fo iso matu tama le ma ko sa winga le solu ai sau ke kapua i le kua kapua i malo loto fa ma lo si lu mo le tua vivi i malo loto tele lu mo le tua o ke fa la mo lango yo fa lo monga o ke fa la mo lango yo la monga mo mangaku ai la ku ke ma yo ke fa la mo lango i lo ma amen o ke fa la mo lango i la mona o lo tino ai e vivi ma e tau tala ma fa tua ma e mi ngoi ma fa tua ke vai la ke fa lo mo ua sau le fa malo longa le tua wa e sopo ia le yoritana amen o le fika Israel ele ya la fa fe o yo risipi ka se vai le cafe ile baora como le mele o ia amen fa fe sopo yo ku e male le ko fe o ki uma i amen ai ma ngai yo kala le ku fa ia yo sua amen fa pe mo ia ya mose fa pe nga fo yo mo ia te lo mo winga ele alu ese le atua ma tangata fa tu ke lo pau ane manga o ia ku lo mu o lo mai o lo saban amen fa kalia le ku ma tio ma le yori kama pau ane o lo saban e ke le fa se kawa fa ele atua le tau fa ele atua le va venga amen ke lo kala le al kuspaia fa mai ile kaminga wa kuku nunga yo sua ma le mu o seki umal por kalame o savalinga le la nga bua no male akola au e mo fai kaulang fa mai ole kai mia ma pa ia ia lo fi vai o fai kaulang le la ku ke avea pu ma ave le akola au le kua i vai po le vai o vai cafe le tana o kala kuspai fa mai nga ku le vai oh my god hallelujah ma ka ukia amen fa mai nga ku le vai o le koe cafe o le vai o le tana fa mai o se vai e makuasi si le kaima le sele nga sai ko e makuasi si lunga yo au muku le vai le lo loto o le sau le tafenga le vai kafe mai lungo maunga matu maunga e kafe nga i le samitele le ka o le sami o ona po le samate amen no mo winga a aku isala e lu kolosi e kaimi le e male le mo uma e msi se ona amen e ke lo le kaimi fa mai nga ua pai vai o la fai tau langa i le vai fa mai nga ku le vai o le ko e kafe ma ka kia me nga fai ele tu amen fa me nga makua fa aliki kai ma kuku ai kai pe o le mere nga fai le sami ula fa aliki kai ma kuku ele tua le vai ai sa vandi ai Israel ko kong se ia o nga uma ka maka le si piko le yurtana ba yo sa mo ma ngai mo mo fa kuku ai la ma ngai mo mo tanga te ile fa tu ma ngai tanga te anu le tu mo tal tonunga o soifua le tu ma ke la o tanga ni ngoi e ke la mo inga o se me mai le kua o lo fa kua ke ka kongo le upo le tu le tau tala mai ati oi e ke mi ngoi lo fai lo e le tu le va amen ai ke masalo salo lo i fa mai lo le fiong pa ia le tu a wongi manga kuska ka masalo salo ke mau se me mai le tu amen ale taimi e te ngai yoie taimi e te move taimi e ke ngai yoie ke mi fo ngai yoie le mana le tu because God has no change amen ai ke lo e ma ngai e yor kala le ku fa Yesu le ko kele sa mo ye lo ko kele ye e fa malos amen la mai o tanga ta soifua ia e o malila mona fa vai lisi tai la ba swa kai a fa yo ise ma yo lo fa sanga amen o le ko nga ma inga ke lo fa sanga i kai mingi pe fa mai fo mai ko e fia ni masinga umalo soifua mo le au ngasi ko fiki wa kensa e bise a mai maka ukia mai e pe o le kensa mai e fa mai o le kau unga o le oki a fai fo i o mai kau faku ngao kinis fa pe ngai mai mamalo toto o e fa longo mai le por kalamengi amen o ke manga kau ia ki o e tai au ni o le yori tana ele ai se me fa nga kai ko pe sabali lo fa tu amen paua me ma o le tua ngai yoi lo fa tu amen lo mo winga sisi ku kala i fa tu ile me na tupu ya amen a fai foi ngai ke mai le kai au ni po le ar ko nga mai a o fa longo mai le upo le tua le te ma ke kala i fa tu amen a fai u fa mai wole se como fiki wole a ma ko via ma singa u malo soifua u malo wola kala i fa tu o le ko le tau tala i tai au ni ele ai se yo itana e faina ta ile tu
Amen. Ele se me fenga ka le kua. Paolo me le manga o le ku samo. Ia e waku ia ke ia malo taritonunga malo fatu tua. Ia e fa ku ko lo ku fa me lo so fu ia e lo se ku oti le atua le tatu ti au na ia pe o mai fa longo le tele o fai lao. Amen. Pa mai se me o she fo ia to tono le mato mafta. Amen. A ka ku ka le manga fai va venga le atua. It should happen. It should happen because we believe that God has no change. Amen. Elo yese swing ole atua. Afa pera yese ke me ke kau kala ele ku pulo mi ne ke kau siaki lo fa ku po laka ma ngai ole upu. Se upu no sa ma u matu conference ele upu na la fo se tasio fa la unga to tono matu conference fa mai elevate your faith. Amen. A kau kala le upu lo elevate. E kau kala sa ole upu lo elevate o elevator e ma fai inga po le lifi e ma fai inga e o se ko e ar bisi funga fale le fale a fai funga fa se fulu funga fale se fulu le fale e ke o funga fa se fulu il elevator. Amen. E ke o se compress e ar bisi funga fale ma lo kala ko le ku ka kala mai a e ma ngao ni me ma ka ukia e ke baba ai le mamangu le tua. You need to elevate your faith. Amen. Pe ia baka pulo ke kala ngoa ko tai ani e mo mia la alo fa tu pe na kolosio Yosua mana nu ole tua le yoritana ele ki nga vai ko la kafe vai le na lo kan komu familia ku mu just move. Amen. E fa pena o le kai me na sabo e se ma ngai ole ye le upo le tua le ma le se upo le tua lo loko ele ke kai ngai yo lo fa kokua e mo lo fa kokua e ma sa lo loto ai ye le upo le tua ya te o e ke kai pole when God speak to your soul to your spirit to move to do something to speak you speak and it's going to happen because of your faith. Amen. E ma ka tio nele le fa tu. Amen. E le o le liu le tua e le suia le tua ai ma ngao le kua ye fa laka ke le aku lo fa ku ya te. Amen. Amen. A fa yo fa ske pulo ma kono le fa ske pulo fa ku le ke ye lo winga o ka mai me ilunga fa ske pulo se fulo le fa ku. Amen. Ila se me ma ngai nga tufa me le ngango le tu ton fo se ma tu maftam. Amen. No fa malo si ai ma ngao ele veit lo fa ku pe lifi lo fa ku ile si ma malu e ke lo ati le tu e mo mia lo fia ile upo le tu pe ana fa ia e fa vai lo fa tu ile upo le tu ye kele so kai mi sa mo ke fia ile upo le tua ye kele so kai me ke kari komo ile upo le tua o ngai vele upo le tua pisi musi pepa foi le na ma fai kawa va pe io me ke sa kupu ya so ye fe ngai kwai ile ko happen ngai mai kai no. Amen. Ye e fai kawa ye mo tino ye tan tomo le upo le tua fina ngalo le tua and that is God. Amen. O le kuwa ke lu fa sanga. Amen. Fa mai we ati tatou le upo le nei baro anga sili lo na mausali ele le pe aka ko ngau ya. Amen. Amen. Glory to his name. La ngol upule e makua fa malo sia lo tatou fa ko e fa loko ke le inga oe. Amen. Fa mai le kala le ku ma fa ya Yosua awange ke ama oe upule nei tu la fono fa va ai. Amen. Awange ke ama oe awange e ese le ku ka makau pole ku ka ma vale ia e ma fau i upole nei tu la fono ke mangia. Amen. E ke mafai ai mea uma ile mea ngai kia kai ele nu ma tangata o le tu. Amen. Fa pena ko tatou sa mo. Amen. E alang ka ko le mafai se mea. Ngo wole ile upo le ku wa ka ko wa ia. Ele ai ama se mea ka ko ke mafai. O le tangata ia ile se mea ngam fai ke lo. O ma o le ku mana ma upo to tonu ia te tatou. O no lo te tonu lo fa ku ile tu mana no. Mea ngai linga mafai mea. Amen. Menga linga manguia ma ngai e fo si upusa ka ka fo si tangata o le tu le makofenis pa mai wa uma fa manguia o e le tu. Amen. God already bless you. God already bless you. Wa uma ngai fa manguia le tu ya. Amen. O la fa manguia le tu o la mau because God's word is the blessing. God's word is the blessing. God's word is the life. God's word is the living water. Amen. O le upo le tua o le whamanguianga o le ola o le manguia fa mai le o kangaka o le akua wa uma ma whamanguia le tua ia te oe wa ia ke oe sa moa le upo le tua a whai lana ke kali komu le upo le tua o oe o le kangaka manguia fa mai le o le whi au po le mena au mai le tangata le tua e fiu limor ki a polo po ki kangaka whiika ia te oe e koe kauma whai e fa ma laia oe pe baku ngisi fua e koe fua ile me wo nga fua ele ko lo soi fua pale mai le fai ai sia
wa nga fa manguia le tua o. Amen. Glory to his name. Hallelujah. Manguia yo loto ile upu le tal noi fo ika ka le tua ma ko fegis. Amen. Hallelujah. Oh, sa fo ya we. I believe. I am blessed. Amen. And that's why eling fa manguia le tua iko kongo lo wainga. Elena ka ye kiau o lo wainga o la fa nga we are blessed. And that is why kelo me nga manguia to tonu le me ye ka manguia la nga wa o fa manguia le tua ya toi. So akele lang ka ka lo ye le manguia le tua ko kongo se ekalesia o le ekalesia manguia fo le ekalesia nga. O le ekalesia fo ngai ba ai manguia le tua. Asia la nga ye ka ka la ye le manguia o fa manguia ye le tua na upu. Ye ka kongo sa mo ile upu le tua ta ya ne. When you have his word, you have the blessing. Ele mafai manguia fa manguia le la lo langi ni. Martino le ni. Nga fa kusa lia le manguia le te tautala ki le manguia lo nganga when you have the word of God. Amen. Pe ya te oile upu le tua. E ya te oile o tari tonu malo fa tua ile upu le tua. Ele aise yo itana e fainga tara e la sia. Pe a fai ya ke oile fa kua ile tua. Amen. Awange Emmanuel lue lo fa kua. Amen. A fai fa vai lo fa tua pe le fa kua Yosua. Fa mainga fa lo ko kele le fa kua Yosua. O ngā o le whekalainga mare upo le atua na batu ia te tūlai. Kūlunga e savali. Amen. A kako hoa kako loko e whaingi mea. That's why ele happen ingi mea. Amen. A e alu apo ke alu lava loto malo uloa malo poko. Whapeo o uloa kuspa ia o ke alu wha malo o loa kanga kamamai. Ma o kakalo i kanga koro mo mia riso soani. A ele se me pupu. Ele kupu alana ele se me maua ia kia. Amen. Ele se ma losi o ia kia. Ai a o walu ma e alu mo lo teletonunga o ora tangata u whamanguia le atu ele na upu kan kongo e whatuatua le na upu ngai oi mai lo le nganga o le atu e activate na na upu e whao ngai oe maa ule me whainga ruenga whamalo lo i tangata mama. Amen. A whai o e mai li tai aore nei i le suwafo i Yesu leo ke kaukala ke oi li whatuatua o le al ko nga mai pe ke kensa po le al leo ki tautala jat o le upo le tua ma lo fatu tua i le tua ele ai se me fa ngata i le tua a fai foi o fa longo ana ke le pupula ke kawaso i le suafo Yesu le kaiminge ke kaukala ke ai fa ku e fa pupula i le tua o mata a fai ele fa ngo sa vali ke mo fo ngo se wheelchair a e fa fo mai kaiminge i le upo le tua te tono lo fa ku i le tua ele liu e ke koe savali ali taimi nei lo fatuatua. Kaua lo tari tonu ma e fatuatua i le upo le atua. Leise, i le liu le kua Samoa. God has no change. God has no change. Leise suinga o i le atua sa ia Mose. Leise suinga o le atua sa ia Yosua. Leise suinga o le atua sa ia Karika. Leise suinga o le atua sa ia ngakanga pa ia mana perfecta. Leise suinga o le atua nga sauma Yesu lo nalo. Leise suinga o le atua sa ia apostolo makangaka ngalako au mai al kalalei ina wafio mai le nga pa ia. Fa mai le o le mulmao Ioane. Wafio mai le fisosoangi e kako. O kai mingi. O le taimi o le nga pa ia. Amen. O le kaimi o le nganga pa ia e sau e wha maa losi oe ma kai oe ma wha savali oe wha savali ma wha maa losi lo wha tua inga ia e savali manuia o le atua Samoa. Amen. Hallelujah. Ka ua ia mo le tangata e wha tua i le atua e leise me whaingata o e wha along whamele pampa i le atua. There is nothing impossible to people who trust God. Amen. Leise me whaingaka lisi me ma ngai ale. Amen. Hallelujah. E mo mia ai manga o elevate lo fa kua la nga ai oso kongo le lifi ke fialu funga fa le lua por funga fa le kolu por funga fa le fa o le puring ke ai e ke ya wa le lifi. You press a button. Amen. You press the start button. Amen. Then the elevator will go up. Amen. To the second floor or the third floor or the fourth floor or even the highest floor. Amen. Fa penga umma tangata fa le nga li fa tua ai manga o lifi lo fa kua pe fa savali lo fa kua e mo mia lo como fai e mai ma rosi o press yourself if you feel le upo le tu wa if you feel le upo le ku ele fai ma me o i se si mamandu e ke lo ai le tu lo fa tu ma me mamana le tu you need to press yourself to the word of God. Desire the word of God more than anything else, even the youth. Amen.
o le tupulanga talavo ke mangao ia vea le upo le akua mangango ka inga sili o so se talavo o ola mo le atua le ngivo ia wa pulanga o mai ai amene ma le nei vai taimo tato ia awo ki fa mo muanga ia ke oela ka le amene ai fa mo ro fia le ngau le upu langa le upu ma ke ba ku le marosi ma le fa uma e fa nga ai lau taleni fa sabali e lau taleni ia mawali vi ingole tu amen hallelujah le makau kio le fa tu press yourself to the word of God amen le ngaka fa kele lo kai me ke fia ai le upo le tua fa kele lo kai me ke kakalo ai there's another way to press yourself to another level of faith ke la ai le sisi yo tana pe ke mfai nga kolosi le yo tana amen lo fia ke kakalo akili fi nau le tu le tama o ke fa kali se lo ke aru lo kula sa kwa kakalo le amen pray everywhere pray at your home pray at your place your secret place amen por fele ba mo ke ma wo lo ba fu ka kakalo e ke alu le farisa e ke alu o ka ka la mu la ola lo fa tu ai se anga le ke ko anga elevate amen ele ngaka ngaya e fia i me fa le ngama amen ele ngaka le aso se ngaka fia e lifi no fa ko ko e o ala nga o nganga le tino nga wenga le tu you have to lift and elevate everything that is faith amen le kamaka nga o savali fa tu o fa ko nga le ma o mai le tu amen a o la ke mi ke bala a o le ku me ke ma o ele fa nga nga tena around le ku sila mai le tu siong kama o siong kinga se o kali o se o finge le o vala waku e kilo mai le tu i lo fatu fa mai le ka ko kiskuta ale se fatu tu ele fia mai le tu fa mai ka kauri tangata e watu ia te ia ona tali tomu o lo soifua o ia fo ina te matuata uia mai o e makwasa ili aku ia ke amen le se me na fai e tangata pa ia o le tu without faith amen o mea uma fa mai ngalu ese Abraham o fatu tua ngasa bali Abraham ile mea ngo fa mai le tua ya lu yai o fatu tua baba ai fa mai o fatu ku foi nga ave a pelu le taulanga o mea piko silinga le amen there is a movement of faith amen e yai le la o fatu tua amen ele me fa o fa mai I believe God I trust God but I can't move amen e ye la al fatu tua e mo mia lo tari tonu le upo le tua ya no fo le upo le tua ti tonu ya oi and make a step of faith amen e mo mia le la o oi le fatu tua fa ngai yo lo fatu tua amen pe be me ngalo ke fa ye ko isa mo a fa yo ngawa wa makanga na e kaukiva apu ni me fa ngata le o langa le nei po mai po ame pe ona o vaku ia ke oi lelo feke ke oi e yai le moment of faith you cannot just say oh I believe God and you just sit you need to speak about faith you need to move and walk about faith you need to do something about faith you need to serve God with faith hallelujah thank you Jesus yo ya me e fo ai mo nga wenga le tu that is faith pero ke fe ke oi o me oma e elevate pe a e manga o se fa ku e ke vava ai me makaukia le tu amen afkai le tu we have great things of God vava ai i me te tele fai le tu olo mau fo e la aku i me sili fo i fai le tu ma ko la aku i me au piko sili ma makaukia ka ngo o ye tatou ke usiano mo tatou fa tu pero família foi pai ele tu fala kala kama manga ye mo fa ku ke lo mo fa ku la pe ke la mo fa skip me ngai ka fa ku la fala kala le família Paulo ke alu lisi mamanu se ya o ma kwa o ile ku ke vai la o ye sabo ile mi se me fa ngata aisha you are right where God is. Your faith is right where God. You are fellowship with God. Like it will fellowship in male ku ke mi uma. Ele se me fa ngata ile tu. Amen. Pe fa te alu mo fa tu mo te tu. Amen. E pe o ke mi nga vala au ile tu ya Yesu. O ki mo se au foi ka ku ki ko ma nga ku me wo ku nga. O le ku nga ngafi. Wa uma nga ngafi. O fa ma ngalo ile tu o ta tu na. O le aso ngei ma ka ya. Ikaw nga ea nga iye. Amen. O lo kay ni ngei
fau oe le upu le tua mai whakau mai e whatuatua e whasavali leo oe e moa kai au inga ia e wa aia tili manuia o le tua o afo ingi ni meo e kofu ai o nanga i totono e kalesia mese o ministry tai tasi o lo e ai i lalo tai inga a e o totofi e le tua ia e whakuakua i le tua amen ia e au mea uma e ke whaia malo whatuatua e ke karikongu i le tua wa fa pe o kanga ke fia fa ile me lo le fo wa ile ngan le tu fa me le upu le fiong pa ia le tua o le fa me alo fa ia fa ia ma le loto fia o le fo i me ia fa ia ma le makamau o le fa ko fia au me amen o le fa o ngi vai me le ko fa pi fo le pe ia la va ku ga pi wisi ai u ko ngolo lu ko fa me le fiong pa ia le tua o le kanga kai fa me alo fa ia fa ma le loto fia fa yo o le ke fia ke fo i me fa ma le makamau mama le winga lupu makamau and that is faith e tupu le whakuokua o le kangaka e whai mea whapena ke vai whara iei so se keimi e ke ngai ioi e whapena i whakuokua whapela oe lai lifi lau whakuokua ma mea le lei e whai e lea kua pa le fwoi e lifi e malo manuia whalea nganga la fwoi e lifi e malo manuia whalea nganga i totonu o le keimi e la aino whatuatua amene ma akiri alu la kalaka lu whatuatua i lea tua amen e te tonu le nei aso samo o oe o le tangata o iei le whaamanuianga le atu amen ka kougo i le atua e o le atua nga ke mawhaia mea awange i eise mea e se ina lo te tonunga Samoa nga ke replacinga le atua i lo finanga amen there is nothing impossible to God amen hallelujah o ke mangao e declare pere mele ia te oe Samoa e reise me whaingata i le tu so se kua ngā whaafi karauli pe la i kiki pe whiololo pe ke le so se kua ngā mai pe la i kiki pe whiololo pe ke le po wale au ngā i kong whiki e pua mai le langi nei you have hope in God amen o lo i eilo wha moe moe i le tu there is an answer in God but you know what God wants to see your faith God wants to see you walk by step of faith. God wants to see you speak about faith. Amen. Peke va ai ko fa ka kala i fatu tua. Ai va ai fo i lo fa ngau. Si le me ma mai mo fa lo mo mo ko fenisia. O ka fa ko kua you need to speak about faith in every situation. Peke va ai ko fa ka lo fa ngau le ke kinga inge ke kakalo e fa manguia ba ile le o la lo fa ngau. Ai va ai ko lo fa ngau le fa ka fa mai o fe au ngau mai fu e tangata le tua. Just speak in faith. Continue on to speak about faith. Declare the faith and the blessing upon them. Awang ia la ku se pu fe ku lo sa mo. Ai ka lo pu fa manguia. Ma fa manguia pe ai ma e declaring pe o ia le manguia I lungo lo fa na mo lo ainga. God can make their way their life. Amen. To reflect his glory. Hallelujah. E ma fai ele tu na fai le sui. Ai wang I mo le me foi le nga fiu e fai ko vai ko ai fa le ia ese lo le ngana e so ye sam ese lo le fa upunga ese lo fa makalang ai ka ko ke le lo uli fu e aba ku e malisi si pili le o manga o le ku e ka kaunga avaku kemi ave lo fa manu yanga to tono lo inga po lo fa amen le se me fa ngata ile tu samo amen a fa fi o ngai o ni financial problem ngai ki go through why God is the answer amen o mea uma ke claiminga I fatu tua ke lo e o lo fa ngaruenga e o lo usu ke an ke fa ngaruenga Samoa I ka e au mere kaunga I le malulu that is faith amen so just keep on doing that ye lo ko kele fai ye fa malosi e fai ye tai tonu I le tua o mea uma ke ngai yoia o le fatu tua ngai manga o le ku fa savadi lo amen e inisi ai no ke lo fa ia inga I le tua ono le o le ustai le upu ma le whakuakua I le upu le atua o le whaasavali o le olanga I le upu le atua ma le taritonu ma le whaatuatuanga I le atua po afo I ko inga mea le ke iei tono nei atunu o lo e mana ami ai po mea ngofo mau po ako inga mea le ke I kone kungungi o le e mangao kwa I le atua pa ua le mea o lo ngai oi le whaatuatua ma e whaalangolango I le atua amene I o kukusa lo mana onga ma lo te tonunga ma lo whaatua I le atua ma le fina ngalo le atua mo lo soifua ma lo wola amene
tauna ia anga le lei le atua ia te oe i nei aso ia soasoani atu le upu le atua e koe whaamausali lo whaatuatua amene ia koe whai oe Samoa whaavae le koe Samoa ia whai oe matangata tari tonu ma le whaatuatua i le atua amene e ke le ku la fo inga lo atua Samoa o la ku i Samoa se o kako amene e ke lea mau whamatalanga ka ke whaalongolongo i lungo le tio i nei i manatu o tangata o complain tangata i lea mea leo o isa o whamakalanga i lea tūlanga pawal meo ke mga o fia declare lea tū what I see ko kongo Samoa it's God's blessing is there amene ono iei whamungianga lea tū e tutongo Samoa amene whakalia oe mau whamasimonga i nisi me ke whaalongo but I just want to declare what I saw and what I felt in my spirit nga wo ko komo se kako wakungu it's a blessed land amen olo yele manguia o le atua to tono Samoa ele ngata o le manguia i le tino ai olo yei fo i manguia fa le nga amen o ke kali kongu le nga fo e ke kakalo mo lo wakungu fa mai o le isala e lo mongi ai e susu e lo nga fa malama ma ko e va ai lo na tunu awa ke fa ngalo lo wa tunu o Samoa tatu tatalo pe mo le fa o tama to tonu se o tatu wa tunu e fa nga ina ia au no lo nganu lu e tonu Samoa ai se menga ngo baba ai au ia ke mo walu kilo i ke min ka mu o ko malai va lele o mea umang o va ai le ke leo le ese sengo Samoa male ku mu le fa ile ma ko conference o kukuila amene in the last 15 years I was there in American Samoa le mo ko ya ni ka usanga ngai that's still the same there is no change au Samoa la ka kaukala ko i lo ngu malo wa tunu i ponu e maka ukia manui o le atu over ai ia fikaria oi pola la fam simo mai me ki fa ngolo ngoi but I want to declare that our country our land is the blessed land our government is the blessed government o le ia fa mong yanga le atu i lungo ma lo Samoa amen and no matter what the people complain na ka e fai fo yama na tu tangata me uma but God always bless the land God always bless his people langa la ye tangata mata ta u le tua tangata e ava i le tua o tangata o lo fa penga o muli ka i le upo le tua o tangata o lo fa tua i le tua lo fa vai Samoa ia fa manuia le tua ia te o Samoa le ne yaso ia fai fo yo ye se mea se mana o nga lo e mana o mi se tatalo ia tan tonu I will close up with a word of prayer. Le ala fa umar tatou por kalame ile nei aso ia ole a uta talo fa pitoa foi mo oe olo yeso mana onga tonu ke le olo aku lo mana onga ile nei taimi ia e ole tu olo isi le fia power me o te mana o ia te oe ai o te le talo ia e tali tonu ma e fa tua lo loto ile atua ele ai se me e fainga ta ile atua every situation you are facing ole atua I lo fa tua e mawhai ena e sopo ia le yoritana ia e loto tele ma ia e wha malosi awange e kea ma oe le upu le atua tama whawhetai lau upu le nei tai au o le nei tai no le aso whawhetai le atua I lau awhionga hallelujah ta talo whapitoa le atua I le nei tai au wa e sila fia a o iai se mana onga o tangata I le nei taimi le atua po se mai I lo suafa Yesu ke riso o te tū le atua I lo whatutua ma lo taritonu ia te oe le atua so se tangata o iai se mai o lo fia malo lo ia pai atu iai o a aoanga le lei ia wha malo lo ia te ia lo mātou atua I lona whatuatua e malo lo ia tautala o ia I le whatuatua ia tautala ia I lona whatuatua ia te oe le atua e le ai se mea e whaina tā ia te oe le atua e le liu oe o ananafi o le so e o I le whaavavau a o iei ni whaafita uri o whaafesa ngai ma o tangata tama ia e anga le lei I o tangata I le nei aso ia e tali e tusa ma o lātou mana onga ia e whaaloto tele I o tangata tama ia e whaamalosi I o tangata le atua o au nana e to tofi lo fina ngalo I le nei atu nuu mātou tatalo ia whaau penga I le mana o lo nganga pa ia le atua whawhetai lau upu le nei aso whawhetai mo o tangata tama whawhetai le whatuatua e te tuuina ia te I mātou whawhetai ona oe o se atua e le liu e le suia oe
whaafetai tele i o vagenga le atua, whaafetai lo mana malau whaolatanga le atua, whaafetai fo i ona nei, o le nei au onanga ma le nei pisinisi le atua, ia e whamanuia i le ona, o le nei ngā ruenga po le nei au onanga le atua, o lo mau ai le avanoa e tufa i le upo le mana, ta ma bless and grant according their request, Father God. Ia i watu le vi inga ia te oe, ta pena i mātou mo lo waso sa patia tai, au whamanuia si o mātou watu nu o Samoa, whamanuia i au au auna, whamanuia le atua, mai maunga te tele se ia o i maunga iti, fo i atu le vi inga ia te oe, ona o Yesu le lei. Amen, amen. Ia whaasoifuaina, mamalu tele si o tātou watu nu, whaftailo mafuta mai, ia manuia le sauni atu le aso atai au, mo por kalame o sapati, ia tātou to e whailoa i fo i le aso tōna i mua pe a pule alofa le atua, ta i eilo to soifua, e maisi so mātou o la soifua mai manuia. Malo lama ni, yo fai kuat. Nok chocolade is wel wat. Nog even plan nu waar ben je? Na van je, na leren bezig is het bedoelen. Alle verkoop je dan leren bezig mee maar. Maar de weg maakt dat voor elkaar te doen. Of beer. Mana ya, tapi lang ang bias. I like what you see it, Yamado. That's what I see it. I saw it. Because I came out also for a lot of money. I saw the Samoa's blessed land. That's what I felt in my spirit. Manguia ka po malo, manguia po ka po. This is really uncompared to American Samoa. It's the last 15 years I was there. So it's still the same. That's from the last 15 years. There is no change here in American Samoa. Yeah, so how come if I graphic here ka ko mo kuy, kuso ka ko le lumay, ako kuy la le lalo So ela foi lang manguia ia me lai fai malo. Ngalai ka ka manguia la ia fai fi au la manguia ka ka la maka ka u le ka la si ka ile ku ma fa ku ile ku. That's why ia lenga place for ile ku ma ka. So no matter ya kulat ngaka yung mga ku ma fai kio ma mo but that's what I want to declare. Ola ko ba ai kai ile.